ruhande rwa Kongo ubu kuva ahangaha nta kilometero hari ntayo. Uyu ni umupaka birumvikana. Uyu ni ahangaha turi mu mupaka. Ubu ndimo ndibaza aba barwanira hakurya muri Kongo. Aha barwanira hitwa gute? Aha barwanira bihitwa mu Bushwaga. Yego. Niho leta iri. Ubu leta bayikuyemo. Ubu hari M23 hano ku Mushwaga kuri Garagasozi niko kari kanakomeye cyane kugira ngo bafate Goma. Izi ntacyo zivuze none karabaye. Ubwo izo nizo mbwira zidafite icyo zivuze. Iyi ni kompra ya M23. Ntugire ikibazo. M23 ni yabarasa. Oya ntabwo. Byayo ntibyacika ngo bigo. Oya reka. Ese ubundi ubwirwa n'iki bya M23 n'ibya leta ya Kongo. Hagara simba beshya abasirikare bagira umutima ukomeye. Nkuri uhagaze burarareba iki? Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko w'uko dufite atelier ibadodera amadorari zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Tubaye ikaze nshuti bakunze ibiganiro byacu tubashimira ko mukomeje kubana natwe. Duherereye mu ntara y'Uburengerazuba ni mu karere ka Rubavu aha ni mu murenge wa Rubavu nkuko mubyumva inyuma yacu hatarimo ni kilometero niho imirwano irimo kubera. Abaturage bamenyereye hano baribwira ko hashobora kuba harwanira inyeshyamba bakavuga bati mu gihe hari leta yakabaye ijugunya ibisasu binakanagwa hano, ariko icyo tugiye gukora tugiye gukomeza twerekera hirya tugira ngo tubabwire muno mu kibaya uko byifashe, ariko hano ho ni mu birometero bitageze kuri 5 barwanira hejuru y'umujyi wa Goma nkuko abaturage bamwe twasanze hano babitubwira. Abayobozi b'inzego zibanze muri uyu murenge ndetse n'akagari barimo barafasha abaturage kureka kuza kuhurura kureba ibisasu uko bavuga bati kiramutse kiyobye gishobora kubagwaho. Abandi bati abaye ari leta ikabona abaturage biyegeranyije irabarasika yibwira ko ibonye ingabo barwana za M23. Ibi birimo biraba mu gihe ejo umutwe wa M23 cyangwa se n'ishyaka ryabo muri rusange ihuriro ryabo AFC bavugaga ko bahaye amasaha 48 kuba MONUSCO ndetse na SADC bavuye mu kibazo cya Kongo bakajya ku ruhande, hanyuma bagasaba abanyekongo barimo hano bitwaje intwaro mu mujyi wa Goma kuba bashyira hasi intwaro. Ibirimo biraba kandi mu gihe MONUSCO abakozi ba Loni bakoreraga muri uyu mujyi ku munsi w'ejo bafashe indege bahaguruka bava muri ibi bice bigendera basabwa guhunga kuko umujyi babona ko wugarijwe. Kandi binanone bibaye mu gihe South Africa ndetse na Malawi batanze itangazo ko abasirikare babo bari muri SADC cyangwa baje gutabara Kongo baguye muri ibi bitero, ndetse bakanavuga ko babiri ba South Africa bari aba MONUSCO abandi 7 bakaba ari aba SADC. Ni ukuvuga rero ko ari intambara ikomeye. Ibi bibaye mu gihe hadashize iminsi igera kuri 3 uwari guverineri w'intara akaba na generali kuko intara iyobowe igisirikare kubera ko bari mu gihe cy'imirwano nawe arasiwe mu nzira yerekeza Gasake ubwo izi nyeshyamba zafata Gasake. Dutegereje kumenya niba koko iyi mirwano iri butanga igisobanuro cy'uko General Makenga n'abayoboye bari bufate uyu mujyi cyangwa se niba baza gusubira inyuma y'igitutu aho senateri ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo yasabye ko M23 yaba ihagaze. Cyokora mu mvugo ye ntigeze akoresha ijambo rivuga gusubira inyuma, yavuze ngo yabihagaze ikagarukira aho yari igeze kugira ngo abaturage bari muri uyu mujyi wa Goma babashe kubona ubuzima. Ibi kandi byaje bikurikira itangazo rya Loni ndetse ryanavugaga ko hagomba kubaho guhagarika kw'imirwano, ariko Guterres akaba n'umuyobozi w'iyi UN we yaravugaga ko
bakwiye gusubira inyuma bakava mu bice byose bafashe kandi bagahagarika amasasu yabo. Mu gihe avuga ko bahagarika amasasu, hano amasasu arazamutse. 2013 izi nyeshyamba zafashe umujyi wa Goma, cyokora ntibyabahira kuko isi yose yabahagurukiye irabarasa. Kuri inshuro biraza kugenda bite? Gusa nanone twibutsa abantu ko nyuma y'uko Tanzania irimo kumanuka yerekerayo mu bufatanye hagati yo na leta ya Kongo mu gufashanya bitandukanye na SADC, iramutse igeze muri iki gice wakwibaza ngo niba inyeshyamba ziri bubashe gukomeza guhangana n'izi ngabo z'ibihugu nk'uko Guterres yabivuze ati intambara y'akarere ishobora kuba igiye kuba. Reka tubibutse abarwanyi b'ibihugu batandukanye bari muri iki gihugu cya Kongo harimo kubera imirwano ingana gutyo. Harimo abarundi baje kurwana nk'uko bivugwa na leta yabo, harimo SADC igizwe na South Africa, igizwe na Malawi, ikagirwa ndetse na Tanzania, nibo batanze ingabo zirwana, ndetse muri iki gihugu hakaba hariyo MONUSCO ihuriyemo ibindi bihugu nk'uko itangazo rya MONUSCO ejo muri Kongo ryavugaga ko riri ku ruhande rwa FARDC bagiye gufatanya mu kurwanya M23, bitigeze binishimirwa n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ndetse na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Nduhungirehe Olivier, wavugaga ati koko se byari bikwiye ko barwana bafasha leta kurwana n'inyeshyamba cyangwa bakaba barinda umutekano w'abaturage n'ibindi byinshi bitandukanye. Anabibutsa itegeko ryo mu 1886 niba ntibeshye cyangwa na 7 ryavugaga ko batemerewe gukoresha abacanshuro. Muri iki gihugu hari abacanshuro nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye, ndetse ntawigeze ahakana ko atabafite na leta ya Kongo. Perezida Tshisekedi ubwo yarabyemeye. Gusa iyi mirwano irimo iraba mu gihe Perezida Tshisekedi yavuze ko nubwo izi nyeshyamba zaba zihagaze ku muryango w'inzu ye atazemera kuganira nabo, mu gihe Afurika yunze ubumwe ndetse n'uwari n'umuhuza muri ibi biganiro Perezida Lorenzo Wangora arasaba ko hakomeza kuba ibiganiro. Turagira ngo udufashe, wowe utuye hano hafi? Ntuye hano hafi. Yego. Urabona aha turi hitwa gute ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rwa Kongo? Aha turi hitwa mu Rutagara. Ku ruhande rwa Kongo ubu kuva aha ngaha nta kilometero hari ntayo. Uyu ni umupaka birumvikana. Uyu ni aha ngaha turi mu mupaka. Niyo mpamvu hano hari abasirikare b'u Rwanda. Yego. None icyo nshaka kumenya, iyi mirwano yatangiye ryari? Izi mbunda zivuga? Izi mbunda zivuga cyane zatangiye hashize nk'iminsi. Ariko birimo bararasa mu rutoki. Oya, humura ntago ari mu rutoki. Umupaka rigura aha ngaha kuri aha ngaha hano imbere. Nta na metero 500 ziri aha ngaha. Uriya munara uri he? Uyu munara uri mu Rwanda ariko uri mu Rubago. Aho batandukanira. Yego. Aha ubundi musanzwe n'uwuhe murenge? Uyu ni umurenge wa Rubavu. Ni umurenge wa Rubavu. Yego. Hakaba mu Rutagara. Yego. None igihe cyo nshaka kumenya, izi mbunda zatangiye kuvuga gihe ki? Izi mbunda zatangiye kuvuga mu gitondo kare nko mu masa saa 12 zo mu gitondo. Twumvise imbunda nyinshi, imbunda ziremeye zitangiye gukure kuri. Ubu ndimo ndibaza aba barwanira hakurya muri Kongo, aha barwanira hitwa gute? Aha barwanira bihitwa mu Bushwaga. Yego. Niho leta iri? Ubu leta bayikuyemo. Ubu hari M23 hano ku Mushwaga kuri Garagasozi niko kari kanakomeye cyane kugira ngo bafate Goma. Abaturage b'Igoma baracyatuje nkaho inyeshyamba zitari hafi. Baratuje ariko no kuvuga ikintu cyari gikomeye cyane na Kagasozi. Gukuramo kano gasozi bivuze gufata Goma. Yego. Kitwa Bushwaga. Ariko niwumva amasasu aravuga hano, ariko ananavuga hirya. Nahara ni ku mupaka. Donc urareba umupaka ugiye uzengurutse, barawukase urazengurutse utya ugakata ukinjira mu Rwanda ugakomeza ruguru hano ugeza Cyanzarwe. Yego. Amakuru yuko haba hari Cyanzarwe hari imbunda igisasu cyaguye mu Rwanda wabimenye byo? Ibyo ntago twe twabimenya kubera ko tutigeze tuva hanga. Abaturage ba hano urabona baza kumva imbunda, kuki mudatinya imbunda? Impamvu badatinya imbunda ni ukubera ko akenshi hakunze kubera imirwano cyane kenshi. Mwarazimenyereye? Ni nko kumenyera wa mugani, nta umenyera kagwa ariko mukecuru waramutse ko barasukaga umuhagaze. None ngo riki? Ubuhungu burase barashikikagwa ino komera. Ko barasa ntiwuhunge. None se ndahungira ko ndahungira ku Mana. Oya se oya. None ibi bintu urumva uko bituragurika biragwa mu rutoki rwawe munsi na zawe ukaguma uhagaze. Naho ubundi ubu ngubu hano byarangiye. Ibiki? Byayi intambara isa niri kurangira. Twe turayimenyeye.
ayo masasu kuba avuga atyo urimo uravuga ngo intambara irangiye cyangwa amasasu ari kuvuga urumva ko ari ubusasu nayo imbunda ntoya oya ceceka wumva nyene nizi imbunda ntoya izi ntacyo zivuze none karabaye ubwo izo nizo mbwira zidafite icyo zivuze iyi ni kompra ya M23 ni ya M23 iriya ni ya M23 ntugire ikibazo hano byarangiye none se yaba ari M23 hano Yego. inyuma mu bitugu byayo bakirasayo nyene hari abari gusafisha no bari ni controle ya M23 kureba wenda niba hari nk'umuntu wasigaye inyuma naho hari inyuma nta kindi kibazo cyarangiye ntiwumva imizinguko niri kugenda ese bari abasirikare bo ko baparitse imodoka buriya hariya ni ku ntuza hariya ni ku kigo cyabo hariya ni mu Rwanda hano ni mu Rwanda ushatse wahagera nta kintu uramenye ntacyo waba n'ubu ko mpavuye mu kanya ubwo gihushije ntabwo cyahusa hari abo ko bamenyereye kurwana nabyo u Rwanda rurarinzwe cyane hari igisasu n'icyaguruka sinumvishe ngo cyanzarwe cyaguye ntabwo hano ntabwo bapima hano hararinzwe cyane babyihorere biriyo birataruka wa mugabo humura hano turarinzwe cyane harya hamwe ngo kari agasozi niko bita bushwaga ni aka gasozi hanyuma ziriya ntuzo ziriya anteni z'amashanyarazi izi ubona izi ni izi ngizi ariko zirambuka zikagera muri zirakomeje muri Kongo zirakomeje zikagera muri Kongo kure yego ngo ndimo ndibaza imbunda ivuga itya abaturage igoma batuje nkaho nta cyabaye igoma impamvu uri kumva batuje igoma ni mu Cyena ni hasi aha rero turi hejuru ubwo ni ukuvuga ngo Goma nanone aha ni aho bita mu Munigi yego kwa Mwami ubwo rero Goma iri hasi cyane kuva kuri aha barwanira ujya aho Goma harimo ibirometero bingahe harimo nk'ibirometero 5 ntabwo ari byinshi wowe gacu ni 5 ntabwo ari byinshi na 5 banza ari nabyo ni 5 n'ubu hano nuko yenda utashiruka ubwoba ngo ugere hano imbere aho hagati hari amazu y'abakongomani hano yiri baracyeye arimo se ubu ngubu ntabwo twagerageje kugerayo ariko ibyo ari byo byose hafi aha ngaha hari abantu twahuye bagenda ubona bahetse abana bafite utumatera humura nta kibazo ahubwo urambwa ngo ego iyi ni M23 humura ntugire ikibazo M23 ntiyabarasa oya ntabwo byayo ntibyacika ngo bigwe reka ese ubundi ubwirwa n'iki bya M23 n'ibya leta ya Kongo ibya leta ya Kongo yari leta ya Kongo ubu ngubu baba bari kwerekeza ruguru ariko kuva bari kumanuka hasi kuba ibiraswa bigwa aha ubwo ni inyeshyamba zirasa ziri kurasa ziri kwerekana mu mujyi wa Goma neza nyirizina barajya muri uyu mujyi kuri aya manywa cyane ntabwo bajyayo cyane ku manywa Nyaruhanga nk'iki gihe ahubwo ejo n'ubushize bafashe Goma ku manywa izuba ryaka saa 9 z'amanywa numva ko iyo mbundi irasatse ntiri hano yabaniye mu Venturi iyi ngiyi ari za Kongo ntabwo twaba turi aha ngaha tuba twagiye kare ngwiki abangaba ari abakongomani tuba twagiye baba bari kurasa Simba beshya abasirikare bagira umutima ukomeye nk'uri uhagaze burarareba iki nshuti bakunze mudukurikiye reka tubashimire hanyuma mukomeze kubana natwe muri ibi biganiro turakomeza kubabwira uko byifashe habaye impinduka iyo ari yo yose turi hano kugira ngo mumenyere amakuru ku gihe